Bismillah cara maangannya ulun cum sigram lun beot kaki lun ayon langkah gede udaya ilmi lun mita lun beot kaki lun ayon langkah gede udaya ilmi lun mita lun tinggai gempong pomangan ayah ulun jo langkah lan supod buta lun mita kure lagi afwa lun jalan daya sedan ulama lun mita kure lagi afwa lun jalan daya sedan ulama letan ulama masyuhur sinan dalam dayanya kaji agama kebebet kitab ngan tafsir Quran hana hairakan harap kejasa kebebet kitab ngan tafsir Quran hana hairakan harap kejasa ngan iman taro kamu melake kemandum gure ji oh ba'ambala benji oh fitnah dengan nid keji nebri ya Rabbi kure sejahtera benci oh fitnah dengan nid keji nebri ya Rabbi kure sejahtera betan kamodu ba'bili rangkang si ulah sang-sang dalam istana babi kamu batika bekah si ulah bagai sobusa babi kamu batika bekah si ulah bagai sobusa betadi kamu lagi nyan macam semangat juang hantong nareda tubuh dan jo iman belekang agama Tuhan mamku mutama tubuh dan jo iman belekang agama Tuhan mamku mutama kasih ke eno habalon
sekarang sederhana ban hati terasa tajak merantau minta amalan ilmu Tuhan modal utama tajak merantau minta amalan